Sorkar atum ke claim pipeda rajo rar atum tangka cirungsi rong aluti kaceson sepo. Umlap herben di puada kacileng Japan ke AEC pen basi hum kipipon. Kawara malong kimu ke pangrenga si ke kipi. Kardom pini karbiang nong life ada babir tang ton pen cethana mixina. Karbiang nong arlo kaching thorun thek the nai la pen sorkar atum kelang kapang khrena hawar pulote borpung tarapungta hawar silo. Labang so hawar long non pu anta rar atum ke mesen atowar cheleng dum long le la pen joy ke joy ban pen si chelang dum long le lang. Ahok nilip constituency kaparlo nilip blog asai hempen kilometer plik cap sosia kahilo borpung hawara bangke Karbi Anglong Autonomous Council ama hangke thek ningkan troxy cap arta pleng derapita borpung hawara rar bangke ke misen gari motor juipun atowar chileng dunlong lelang halabang sora tumke hithi kudatle damji seta losai kalite akeng pensi hithi kulat dam nang bomla bang sojo halabang sora ratuma bangke ko anma kaching thodu nang jita ching thodu thek bang bia somsi non pu anta do bomlang bonta mithang ke dam ke bang atowar bang ke mesenang jipura sarkar mate ke AEC aphan chulang le pin pen methang rong ara ratum idon pen pharop liatang ka chirungsi towar ka sela masai deng ponlo nilitum borpung ke doarat ko ansi towar ke me ka hing malaki ke damtang tim Karbi Anglong ke jabang CM Dr. Tuliram Ronghang borpung ke bang hu thek tikang long lo la senilitum borpung ke doara raphan nang mathara tovar kahing no thek tikalong nang selam pipon tha pusi borpung ke doara ratum choning ripon halapu local MSC Pobitra rongpi setami nilitum ke dam ke bang kisung along nang lang chari ponra kacheleng kisung pen nang rabdur tha pusi borpung ke doara ratum choning ripon choki hula pen Sonjit Crow Karbi Anglong live Chinthong constituency aratum di phurong sopia long an kewang Japan baske me sen kacheleng kawya jo penanga ki sungdo nanglo bonta ke AACEM Prodip rongpi bor iponsi kedam tang thang ni phai kebar ni pen ke AAC baski mi pali thusi umla pherpen di phurong sopian joy kepen kedam kewang long Japan bas ing pupi ponlo Chinthong MSC kaparlo Block 2 angkang umlap herben di phurong sopia longan kachelengji mesena bas nangjipu EM Prodip rongpi kabor iponalong KAC CM Dr. Tuliram Ronghang cherap chiturunsi kedam tang thang ni phaisir kebarni umlap heralongan KAC bas palidamlo Bangso bas kapa cheleng ponji aphanpura KAC EM Prodip rongpi kapin kharateng pen kedam tang thang ni phai kebarni rat cyclem bang longsing diari dengpen ingpuponlo Bangso bas kapa cheleng pena jo Chinthong aratum rongsopi rongsoso aratum joy kepen cheleng ponlongpo lapen rara kisung kachini pon thega phutha EM Prodip rong pilapen CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuru setami pajirpo la sialang letum nanon BJP sarkar pen la bangso nang pi thek ka bangke alang letum phan churu nangi la pen ladak arat kisung polang letum kachini ke alang letum kamatha thek nei mate Karbi Anglong arat kidukila arat phan kaching honnei a CM Dr. Tuliram Ronghang alangli labangso nang kepithe ka pot nilihin pen suri akardom lang li phanta pijirlo Lak inkorener kebra suri trokebra plia tangka pen kenampon bangso KAC bas pini pena bangki arni wanga matsi umla pherben di phuada pachileng ponpo bangso bas along bang pikebra pho atu kangni ponjewar side doji lapen di phurong sopia long pen ada por phai phosi nangbar poposi KAC transport sai kamalong assistant engineer Prasanta Gogoi pen ning jepon আমি 28 লাখ 64,000 টকাত কিনা হৈছিলে
ইয়াৰ ছিট কেপাচিটি হ'ল 45 ছিটাৰ 44+1 ড্ৰাইভাৰ এখন আমাৰ ডিপুৰ পৰা 5টা বজাত তাৰ পৰা আহিব আৰু ইয়াত আহি আবেলি 5টামান বজাত পাবহি আৰু ইয়াৰ পৰাও তেনেকৈ ৰাতিপুৱা নেক্সট ডে 5টা বজাত যাম Bangso bas kang pua maya long rat cyclem bang long sing be aluhi sar pua man pen kache tong dun along assistant engineer Prasanta Gogoi pen dang lo rong asar ruba sar atum che tong dun si ninga rong pen bas in pupon lo ulugunchi pen hemari rong phar Caribbean long live Bokajan subdivision angkang Lakha Inkoraisi Borjan MSC constituency arlo Kavaram LP school along Kimu ke pangrenga siki kipipon Krishi Vigyan Kendra Caribbean long Assam Agriculture University Dipu atum benchapatir piponsi nini apharman cultivation and value addition of oyster mushroom aputhak ko puson si Kimu ka pangreng nangjima bu siki kipiamai padopon Bangso amaya long KVK Caribbean long Assam Agriculture University Dipupan scientist Dr. Lihit Kotoki SMS Raktim Ranjan Bora lapen bitupon saikiatum chetongdun labangso seki along bang inkoya bang phwa bang phiatum chetongdun si seki endon lo labangso seki ki pipon along kachirap kachetodun lapen dimglong ke chakdun lake Jirjalin Farmers Producer Company Limited Chairman Jagat Inti Taro Akira Pensi Mesen Pen Pachun Ponlong lo Mushroom mate kimu kapang reng pen taisi ali chelong iun jongsi ning mathasi pen claim chepaduk lote ali chelong chi lapen claim pa me bute sarkar lapen beng pen ta akira chuhang ijiawar sai longji কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ কাৰ্যসূচী থাকে বছৰটোত আমি খেতিয়কসকলৰ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমি সময়ে সময়ে ট্ৰেইনিং দি থাকোঁ তাৰে এটি ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ আমাৰ দুদিনীয়া ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আছিল এইটো মাছৰুম প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ভেলিউডেশ্যনৰ ওপৰত আৰু আমাৰ আজি এই বোকাজান এৰিয়াত আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ আৰু প্ৰায় আমাৰ এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটোত আমাৰ 20জন প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে আৰু তেওঁলোকক আমি হাতে কামে দেখুৱাম আৰু সাধাৰণতে আমি ইয়াত oyster মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন প্ৰেক্টিছটো খুবেই সহজ এই বিষয়ে আমি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ Bokajan penanan terang Caribbean long live Non kebangji KAAC MSC kiliga prang jongsi Lumbajong constituency angkang kaching thuramo nangklem pipi pulote ingtang kring kache song padoponji busi pherang ke amaya longpen LYDC amai phu dhon rong pharahin pen pachini pon Kedam tang thang ni phaisir kebarni Dipu cleared up hotel along Lumbajong Youth Development Committee hin pen pherang ke amai ingni ponsi Lumbajong a habar kaparlo mijung Langkaijan di samala pen lang milia pharman kaching thurjia phan aphong pin puralo pi era phita kelang kapang kre phutha ning duklo posi LYDC mai phupen pachini lason si non KAAC MSC kiliga prang jongsi kaching thuramo jasemet tovar kijuna langmate ringwell pen borengwar sai Lumbajong ari soi jang phanan parta kaprek asonomo KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang 3 autonomous ST parliamentary MP Horen Singh Bey Dipu 19th LAC MLA Bida Singing local MSC Roton Teron atum jongsi nangklem pipe pulote ingtang kring kache song asai deng ponji lapen jongsi kache song ponahut kopine kasik sak dokok pulote amit hangatum si adai che NMG pusi Lumbajong Youth Development Committee madithi hepen LYDC amai phu dhon rong pharhin pen pachini pon kopi si chitin ko ne itu han Lumbajong sor tung luwo lomde pusi ni to kan kelang pulau joine lo lasi Pini pen tisapo ni create hok mai la an sini tukang hong chopo la si lam kran chi pepet tik itu kasih song andeng itu klar dapo la si moni hanang puri la halo sian tulang rong han sir aku MP Horin Singh Bey sir bahasa Inggeris sir tame roton teron sir tame itu hanang puri itu nikan pho inghong nikan pho tami tungkang hong ing hong dolo non council election ang kele non council election ang kele bu sami rot ko ano ni alam ng chipu itu develop tik lo ko development itu kita kamlo ke chat tabela kasi non itu pini pen kang hong po ni ke phoan kasi ni ke pho pen
alang tu nam krang chimo ang chipi man ang chipi po te ne thola puri CM bono MP bono MLA bono tami tu man dai nang piri dai nang enong le ni tu man mona si song that pro that mula hello News report Karbi Anglong Live Komola BP ningkan trok sipen apok akisu kacholong logajo se kachelang jia phanpura Karbi Anglong arlopen aning kemenai Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSc Richard Togbi anparta hamphanga songa tuma phan nangrap vek tha pusi amekri bu prupen akerap kachohang Lakha inquiry trok Dwarbaguri MSc constituency ke parlo Lakha hini Dolamara Bapuram Togbiarong amekar Komola BP appo karlo akiso se kache langjia phan KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang MSc Richard Togbi lapen hamphanga songa tumalong kirap kachohang Nona por Komola BP kisung thekti ka sonlo athialang liphan kiri pijia bang mate achor setame ari hinanat ka chinglok pet penajok an e om ki chojia phan angta kisung dokoklo Monda halapu doktor atau malama teng pen operation nang jiarni mate achik lo bangke thang ni phai ner kep la pen sil keparni bongsi apor piponlo la pen operation aphan suri trok kep so se atang kanang ji monta akhia dat ka videt pena job apora teng pen operation long le reklo keso ang thega bangke apor lo arlong kedo la pen oso hemalong operation nang ji pusi nang pachini du la Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MSc Richard Togbi la pen hamphanga songatum nangra vek thapusi phelang kia tumlong pen kachuningri padupon kan roxy bakta susilo te la nangli kisu amenali chichini gima doktor tum nang pu ke arlong kiso la pen la oso hem kahim no kusi nang pu le an ke doktor tum bang ke aling upai pen setame nang li operation bek nang kusi nang pu le nangli tumla check up dam lo mala operation nang ipu pha operation nang pu panda check up kuri lap lo an ke non bang ke operation nang bang ke la supini tarin ner ke la pen tarik sel ke an bang ke operation bek nang kusi nang pu lo o la February chiklo he ha February chiklo an ke nili bang tangka maha ka via jokmat hem chi bang thu jui lo operation ta long ni den lo ke so bang tu cham nang bom lo pin an ta la pen ning ki me pen kirap ji aphan ning ki hanga bang phwa bang phetung la screen along kapak lang pont account number 339833565556 IFSC code SBIN 0009403 contact number 93951-58530 along kirap nang palivek thapusi amekri bu propen kachuning ri padupon Dolamara Energy Sanrong Par Karbi Anglong Live Pinyada Pirotaki Lapuansi Kangtonik Long